U 2011. godini, Međunarodnoj godini šuma, sa uspehom smo izvršili totalni premer ili taksaciju svakog stabla u šumama Nacionalnog parka Tara. Evidentirali smo 2.478.141 stablo četinarskih vrsta, 2.252.859 stabala lišćarskih vrsta, što ukupno čini 3.261.083 kubna metra drvne mase u državnim šumama na Tari. Povećali smo količinu drvne mase po hektaru državnih šuma na Tari. U 2011. Međunarodnoj godini šuma u Nacionalnom parku Tara pošumili smo više hiljada novih sadnica drveća. Organizovali smo i sprovodili profesionalne i stroge mere zaštite od šumskih požara. Započeli primjenu GIS tehnologije u svim oblastima upravljanja šumama i zaštite prirode. 2011. Međunarodnu godinu šuma obeležili smo i time što smo izgradili i unapredili prostor rezervata stroge zaštite unutar šumskih kompleksa i tako ga učinili privlačnim za turiste i goste. Započeli izgradnju novih šumskih puteva i uspešno radili na održavanju postojećih šumskih puteva. Najugroženijim kategorijama stanovništva dodelili solidarnu pomoć u ogrevnom drvetu. 2011. Međunarodna godina šuma, dela koja govore i rezultati koji obavezuju. Vaš Nacionalni park Tara. Želimo vam srećne novogodišnje i božićne praznike.